دوستان عزیز، نخستین برنامه انعکاس را در سال 2024 از ناحیه رودکی شروع میکنیم و این هم باشد از میان مردم. خوشبختانه امروز ساکنان مملکت از منفعت ورزش به خوبی آگاه بوده. میان مردم دهات مسابقه های زیاد از رشته های مختلف ورزش برگزار می شوند و امروز در جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی مرحله نهایی فوتبال ده به ده میان فوتبال بازان این جماعت برگزار می شود و البته که ما آمدیم تا محیط این مسابقه را، محیط فوتبال ده را برای شما انعکاس کرده باشیم. از 20 دکبر سال 2023 در جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی مسابقه فوتبال میان بیشتر از 20 دهه آغاز گردیده بود که امروز به مرحله نهایی رسید. در طول یک ماهی که بچه‌های دهات با هم سبقت می‌کردند، نو به اساس سطح صفت بازی آنها همه وقت اطراف میدان پر از مخلصان بوده است که البته لذت و تماشای فوتبال ده را خود مردم روستا درک می‌کنند. امروز با تماشای مرحله نهایی خرد و بزرگ جماعت گرد آمده بودند. دسته دهه بلخی با تیم دهه برمسه برای به دست آوردن جام مسابقه میان هم بازی میکنند. این دو تیم از حساب بیشتر غلبه ها راه خود را به مرحله نهایی هموار کردند. بچه‌های ده همین بازی را همین قسم نقص قبول کرد که این سال همین ما هم همین ده را جمع کرده همین بازیگرای خاطی مصلحت کردیم، خوش شروع مصلحت کردیم، همین تیاری دیدیم، مشق کردیم، بعد همین بازی را برآمدند، همین بازی را بریدیم. دسته حریف هم کمانده بسیار زور است و بازیگرای زور ده ما که همین نیت داریم که همین دسته را بریده غالب جماعت سلطان آباد بین همین ده ها شویم. پس از آغاز بازی مسئولین ورزش منطقه و دستاندرکاران با بازیگران برای کامیابی تمنا نموده از آنها دعوت به عمل آوردند که پیش از همه احترام همدیگر را در جای اول گذاشته بازی خوب را بهر مخلصان نشان دهند. بازی آغاز گردید. دسته دهه بلخی با لباس‌های سبز و تیم دهه برمسه باشد با پیراهن‌های سرخ و سفید به میدان برآمدند. البته واخوری نهایی در همه نمودهای ورزش یک انگیزه و جالبیت دیگر دارد و امروز هم دسته‌ها به خوبی درک می‌کردند که مهمیت این بازی تا کجا است. مشاهده‌ها نشان می‌دهند که در دهات مملکت ساکنان از راه اندازی مسابقه‌های مذکور راه بلند بوده با تشکیل دسته‌ها در رقابت‌ها فعالانه شرکت می‌ورزند. گرچند هدف اساسی مسابقه فوتبال ده به ده فراگیری عامه با ورزش و تربیت جسمانی و برقرار نگاه داشتن سلامتی باشد، از طرف دیگر امکانیت پیدا گردیدن چهره‌های نو در فوتبال به میان می‌آید و با این واسطه ده‌ها جوانان و نورسان به میدان فوتبال جلب می‌گردند.
мо масъулини соҳаи варзиш дар ноҳия кӯшиш менамоем ки барои ана боз ҳам бештар намудани ана ҳамин гуна варзишҳоро дар маҳал дар деҳаҳо ва ҳатто дар деҳаҳое ки дурдасттарин деҳаҳои ноҳияи рӯдакӣ ба шумор меравад мусобиқаҳои гуногуни варзиширо баргузор намоем ва пайваста дар паҳлӯи ана ҳамун ҷавононе ки имрӯз барои пешрафти соҳаи варзиш дар ноҳия гузор ҳастанд дар паҳлӯи онҳо бошем ва кӯшиш менамоем ки сокинони деҳаҳоро ба тарзи ҳаёти солим варзиш ҷалб гардонем ва пайваста мусобиқаҳои варзиширо ташкил ва баргузор намоем. чунончи гуфтем шумораи зиёди мухлисон ки бо шавқ бозии ду тими якҷамоатро дастгириву ташвиқ мекарданд нишон аз муҳаббати мардум ба бозии футбол аст. ончунон ки мебинед яке аз сари девор дигаре аз болои тепа ва қисми дигар ба роҳат такя зада футболро тамошо мекунанд ки ин саҳнаҳои ҷолибу шавқовар кайҳост ки ҷузъе аз анъанаҳои деҳа шудааст ё чунин манзараҳоро танҳо дар деҳа метавон дид. дар маҷмӯъ талошҳои ҳарду даста барои рахна кардани дарвозаи ҳамдигар хеле зиёд буд, вале дар ин ҷо зарбаҳои дурусту дақиқи бозингарон намерасиданд. маълум аст ки онҳо футболбозони касбӣ нестанд ва маҳз ҷолибияти бозии бачаҳои деҳа дар ҳамин аст ки муҳим тӯбро аз назди дарвозаашон дур кунанд. албатта замини майдони варзишӣ низ чандон ҳамвор нест ки ин ҳам ба сифати бозӣ таъсир мерасонд. дар маҷмӯъ бозии серталошу ҷолибро ҳарду ин даста нишон доданд ки хоси маҳал буд, вале дар қисмати аввал гол ба самар расонида нашуд. дар қисмати дуюми бозӣ футболбозони дастаи деҳаи балхӣ рафти бозиро каме дигар карда бештар ба ҳамла мегузаштанд. аммо зарбаҳои нодақиқ хеле бисёр буд. чунон ки мутасаддиён мегӯянд ҳамасола новобаста аз вазъи обу ҳаво мусобиқаҳои футбол миёни мардум баргузор мегарданд ва ба ин восита ҷавонони деҳаро ба тарзи ҳаёти солим ҷалб намуда риштаи дӯстиро миёни онҳо бештар мекунанд. ташкили чунин мусобиқаҳо албатта кори дастаҷамъӣ аст. кӯмаки бисёртар мо раисои ҷамоат раисои маҳаллаҳо дастгирӣ карданд ва ҳамчун бачаҳои айдеҳо ҳамун спорта машғул мештагиҳо иштирок карданд. ҳаракат мекунем ки бигзор ояндадам аи хубтар бозиҳои хуб ташкил кунем мардуми деҳаро ба футбол ҷалб кунему ҳамавақт ҷавононро ба тарбияи ҷисмонӣ ва солим ҳаракат мекунем ки бачаҳо ҳамавақт ба варзиш машғул шаванд. дар дақиқаҳои охири қисмати дуюм бозингари рақами 4 дастаи балхӣ баҳреддин каримов аз як ҳолати хуби голзанӣ истифода карда тӯбро вориди дарвозаи ҳариф намуд ки голи задаи ӯ тақдири бозиро ҳал карду бо ҳисоби 1-0 бозӣ ба анҷом расид ва бачаҳои деҳаи балхӣ соҳиби ҷоми ҷамоати султонобод дар ноҳияи рӯдакӣ гардиданд. бачаҳои ҷамоати мо футбол хеле дӯст медора футбола. дар вақте ки футбол мешава меоем мусобиқаро мегзаронем иштирок мекунем кӯшиш мекунем ки футболи хуб нишон бидем. бозӣ хеле хуб гузашт. голи асосиро ман худам задам. дастаи рақиби мо хеле хуб бозӣ мекунад. як бор дигар бозӣ карда будем. бозӣ мусовӣ шуда буд. идоф бачаҳои мо хеле тайёрии хуб дидан мо ғалаба кардем. дастаи мо то ҳамаи бозии финалӣ кӯшишҳои зиёде карданд.
خیلی بازی خوب کردن. در آخر دستا در فینال خیلی با حساب 1-0 مغلوب شدیم. ما رو افتادن نیستیم. ما کوشش میکنیم که در بازی آینده حرکت کنیم که جای نمایان اشغال کنیم. ما از مخلصا خیلی شدیم. از بازی اول تا آخر ما را دستگیری کردن. ما کوشش میکنیم که در بازی آینده جایهای اول اشغال شویم و مخلصای خود را خرسند کنیم. مسابقه خوب بود، مسابقه دوستانه. با مردم دیه یکدیگر فرمی دوستانه بازی کردیم. خیلی به جنگ جنجال، به یگم مشکلی همه جماعت ها، رئیسای جماعت، رئیسای مقصد تشکیل کننده فوتبال همه از ما خرسندن. یگم کمبودی نیست. آینده از اینم خوبتر و بهتر ما کوشش میکنیم که بازی کنیم. дар ҷанбаси мусобиқа сараввал ҷоизаҳои инфиродӣ ба бозингарони беҳтарин тақдим карда шуд. табрик беҳтарин дарвозабон. табрик баҳриддин. табрик. ҳамин тариқ дастаи деҳаи бурма 4 ба гирифтани нишонҳои биринҷӣ мушарраф шуда, дар баробари медалҳо ҳамчунин ба онҳо 2000 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд. табрик. бурма 3 ҷои дуюм. бозингарони дастаи бурма 3 ба гардан медалҳои нуқраро овехтанд ва ҳамзамон ба онҳо 4000 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд, ки албатта чунин ҳавасмандӣ метавонад шавқу ҳаваси бачаҳоро нисбат ба футбол бештару хубтар намояд. ғолиб ва барандаи ҷоми ҷамоати султонободи ноҳияи рӯдакӣ бозингарони деҳаи балхӣ гардиданд, ки бо 6000 сомонӣ ва медалу ҷом сарфароз гардонида шуданд. тӯҳфашон 6000 сомон. табрик. برای به دست آوردن همین جام ما بچه‌ها خیلی مهنت کردیم. کوشش میکنیم سال آینده عید حرکت خوبتر کنیم. رحمت همین مخلصات ما را دستگیری کرده. ما جای یکم گرفتیم. دستای بلخی همه وقت بچه‌ها خیلی خرسند بود. در این مسابقه در جماعت سلطان آباد همین بچه‌های همون دوستداران همین ورزش و فوتبال خیلی پسند آمد. بچه‌ها بازی خوب نشان دادن. مخلصا بچه‌ها را دستگیری کردن. ما کوشش میکنیم که آینده باز عیدم کلانتر، عیدم خوبتر باز مسابقه ها را تشکیل کنیم. خیلی که دیدید ما دستا را چه قدر شناسی کردیم. این چیز آنها را روح بلندی میکنه و باز آمده در این مسابقه اشتراک کنند.
акнун баъд аз ин пирӯзӣ дастаи деҳаи балхӣ метавонад дар марҳилаҳои ноҳиявиву минтақавӣ ҷамоати султонободро муаррифӣ кунад.